Apa boleh explique com atendimento e votação e a suku suku Komor ini atendimento mak lahan sa ulup ulupnya lalai sih ulupnya tamal sa ini harusnya hutona tuktul hutona mawar lai hawar tuktul di sa hutona kasene tama menai berbahasa ruat lihat ya taman saifan tama bosok sini iyan ini berbahasa ini berbahasa ande ini lah beda maneira be votação diferente de ulu com agora nene apa hari bisa lah ida ulu dia mawaran lah dia orang ne sana lah dia ni kita tambah hei los ne hei barbara los pues tambah clear los dia buat sini pak tambah lah hei malah pola ber terus sini ini edin votação a hutu pira ini kamu tuh 3.000 di sini karena harus dia dan terus minha terusung hau kona ba be apa hari atendimento votação da agora ne uinsa tambah ya uriado ba tabosira hau candidato ida entramente hito hau ya independente ami hari am sinti amnia fuan morester menghira lau khanesan ia votação e primeira vez acontece ia suku e aldeia hoto te suku kumorone aldeia sonsinhat hoto thane sande galau thane sande e a formação até losuni preparação ba votação haluni boletim ba sif suku mas ia sif aldeia serania ho delegada se halo manual mas lah até dia manual ni maka unsa nia alargane unsa lais ka lai e até agora mandre o ainda den itu agora e abertura mas tarde hahu se 9:30 então se for na hora de 3 horas tentaka mas kalau votação né tarde também só ia da votação aldeia né ho delegada manual hakere date di problema kami makanya ia oposisi namanya ia aldeia ida candidato aldeia na hat na lima então se ita vota tu ba vota how ting hakerik eman lima ni hotu apoi maka ita vota ba vota então ne han tempo agora quando ba sukuni dia tambah ia foto ia no boletim poti hodiba uri então lolosnya 3 horas na ramata até agora atubar na 7 horas sudah gue hotu kami bilang hati dan leba 8 horas sudah hotu e lawas aldeia ne de entre aldeia son sinhat ne e aldeia ida rua maka hal contagion habe aldeia barang sidau ida maka agora kita hari no aldeia selo khane tas tolo ni montante botiu e 4.000 e tal e bilate de povo balo se la bota tamasero mai hei anti yang nune to hamla fila mai ormatan taka dan 3 orang labelan antau idane ami sente hansa lakongan votos ba ema ida lauta tir mai hau mai ba entre amene hirane pasti lakongan votos antau lalakon sene persija hadiah apakah sama kalaya mengatu bele rekruta minggu sira perhal atendimento se abtur am hanu mone se kari votação centro votação hansne pelo menos tahu fatin rua atolo atau hal atendimento atendimento população ne bar então hal fatin rua centro ida hal fatin rua katolo atau hal atendimento rekruta tan eman ne bema hal serviço mas ami hate basira hus basira tamasama labe osan lato hal aten tamasa osan lato então ita plano tia hansane ita lakoi
maneja o insama bele to realiza plano ti hodo khushi kela de impente povo sira mai ato Amerika Turca hein to horas ni bema ka emalakon tempo de serviço uma atividade selo precisamente abe amatene entusiasmo seletes povo sira ne larang luak tebes mas que dia hoje direto agora mas sira pronto na fatem hein bota tema sira fim belfila Votação não ia ruto pera. e lolos ne até dia 9 horas até dia candidato a ser aldeia sira ou delegado sira mas registro ia 8 horas da dia hoje em dia 28 to 9 horas apoi 9 horas halo ana votação mas hoje 9 mesmo será halo votação lá para 9:45 põe halo aku votação então tarde ona então pusi 9:45 mas to 3 horas sira de pois até tiram 3 horas tá mas como ami colher fila falhan hakara la koi imi loko na fate ora mata atau ne mene bema ba uma ba hanti fila fal mai tama na fate se imi taka ne dia kata imi viola mosle imi até tiram enquanto label taman he 3 horas ne viola le anda imi mas viola le hahu hi tuksia ho balu lolos ni dia tuksia atau ne moto tu bele participar kita buat mudar saya confiança me how to confiar na how saya responsável buat tidak ba suku ini how se halo tuir how ni bisau nebe kau bisau nebe how marka jam how se halo de tu volme how se halo neti buat rumah ba an job se how se halo ti buat dia kira ba suku na tam how rante ne how clear duni suku ini how here duni hone matan how senti duni hone wan dia kata ia suku larane haklasan abe se how ele tu duni mak how se halo dia angkat labara tuir buat nasional maybe tuir sukunya how se hal atividades nebe auto organiza sovencia participa e desenvolvimento por exemplo how nanoi itu se halo anime sang rumah kon bajo entre amizade jovem sir kusi aldeia valde ini atividade auto bele lori jovem sir vai ia momento nebe maka hakmate bal abele cria ambiente nebe maka completo reduz ita cria atividades barang atau basira. Halo atividades selo, por exemplo, hafura ambiente que usi limpeza geral. Awate te balolos feito botira. Ami sente dunia kata, ia suku kumor limpeza geral lah ya. Tidak hal ni mah mebe. Halo nete atividades ia suku larang, o aldeia larang kolabora. Halo limpeza loronida e aldeia e loronida e aldeia atau ne hafura ambiente diusi asam-asam ia tempo udah sekarang bele organiza halo revolusi halo penghijauan ya for sen be mobil kita bele halo cria equipa atau bele organiza jovem sira povo sira nebe ia se aldeia halo penghijauan ba for sen be mau kita precisa atau hafura Karik laliu? Silak liu ne normal ne demokrasia how colaboran fata how igreja how tinam barak liu how sejauh tu agora até a data how igreja sessão liturgia e escuteiros e grupo silsil ne how colaboran fata mas que na liu ne la problema la liu colaboran fata atau ne suku ne o insama tu bela Itu apa kutuk itu kita hari oras biasa ya tinang kutuk ahu botane ya tuku atau dia lolos ne lalu orasnya saya staf dulu nih, tapi tambah si hati tiada dia, tengi tu reglamento ni befosai, anda dia hahu 9 horas, antong kami kandidat tu kami labele halu kritik, kami kritik antong kami kripol buat celo kalau kami buka pada oeng, buka botos gitu, antong kami tintu kami saya formasi kami dia, itu ni votação hahu 9 horas, 8 horas, kandidat tu si aldeia o delegado mais halo registro halo cena campanha 9 horas hahu abertura votação to 3 horas mas tambah sama ga la hahu 9 horas hahu boleh 9:30 foi a carne 3 horas tentaka be balu consegue taka balu ia ini ambil taka tambah ami khusus atau versi hataman fatin tambah ima balu bangun sufira formai atau voto Ohin mas comunidade barclamenta tambah sira opinião se punya sil lakunya sih baru lakunya sih tambah jaga bar abel hati suku Komoro ne la ose meituan suku Komoro ne ia 26.659 eleitores tanto bel hati baru lakunya sih tambah la Surmalu
balu hasur malu tambah ita gatete se ita ba misi ita hasur malu ita ba aktividade rumah ita hasur malu mas balu que bate a serviço faten selo mai ita põe hare malu então com certeza mas bem hanis timoruan ita sukularin sempre hase malu sempre conhece malu helor Hau Nanarang, ele José Racino Marçal, e Bola Halimar, conhecido Azil, Hau eleito líder independente.